Ungabe uyamzonda uShembe, leli bandla lisoze labhidlika. Sibileke nabo abantu abanenzondo naleli bandla nabade befuna ukubulala umholi. They all fighting a battle they can't win. Ake abazange ke bawine namanje ibandla lamaNazaretha lisakhona. Awumeke ngikuvezele ngalabo nje abafana nawe kancane. Ekuphakameni kubabuya Isaiah kufika ihitman eyayaziwa endaweni okuthiwa uMdolomba. Yayisifungile nabangani bayo ithi ikhanda likababuya Isaiah izolinquma libeke phezu kwetafula yaye ekuphakameni. Kwafike kwafa yona nanamhlanje ibandla lamaNazaretha lisaqhubeka. Kubabuya Isaiah kwafika indoda ithonyiwe ithengiwe elele edokodweni. Izomgwaza ngomkhonto ukuthi afe ukuze leli bandla liphele. Yeza nomkhonto ubabuya Isaiah elele esandleni saka left. Kwanento emtshelayo ukuthi akalale ka right bese abeka ublanket ngala suka khona. Yakugwaza le ndoda ngomkhonto wahlaba ingubo waphumela emhlabathini. Kwazwakala incomo ithi awu ngawushaya madoda. Wasevula uziphu ngala ubabuya Isaiah wathi wendoda wenzani. Yayisishokeka ke kwase kuphuma ke namakholwa kanti bayizwile namakholwa. Amakholwa asafuna ukuyixosha kodwa ubabuya Isaiah wathi cha ndoda mlangeni ngoba ngiyakwazi ngizokunika iplazi uhambe ohlala khona nje amaNazaretha athi awakufuni nje la uthi awunayo indawo yokuhlala ngizokunika iplazi uhambe wakho umuzi uhlale nezingane zakho entabeni enhlangakazi babuya Isaiah uhlale laphana kwaphuma umphakathi wasendwede wathi udle izimbuzi zawo washawa into ongakazi uyibone akazange leli bandla aliyeka alizange libhidlike ngapha eHarrismith abafundisi beinkonzo laba amaKristu bambizele ehholo elithize bafuna ukuzomshaya bamshayela ukuthi uthatha abantu babo abantu abamaKristu bayahlubuka emabandleni balandela yena ngenxa yemisebenzi ayenzayo abazange bawine nanamhlanje ibandla lamaNazaretha liyaqhubeka nangu baba uJJ Shembe kwafika indoda ekuphakameni iphethe incwadi ibhalile yona njengoba nawe ubhala ama-comment nje yamfakela phansi kwesicapha endlini yakhe yathi Shembe khumula izicathulo ufane nathi ngeke thina sihambe ngenyawo wena ugqoke izicathulo kwabe kuyithatha nje incwadi inkosi iyifunda leyo ndoda yahlanya ngekhanda yayehla yenyuka emtshebheni iyoshona phansi kaBester usuku nosuku babayibuza kaBester ukuthi baba kanti ufuna kuphi athi ngifuna ekuphakameni uthi ekuphakameni nje ingemuva udlulile wayephanishwa ngoba wayephapha njengawe kwenye indawo bayigenca ngegeja inkosi baba uJJ ekhanda beyigencela ukuthi kumele iyeke leli bandla ishiye phansi ngoba umsangane indaba yaleli bandla akazange aliyeke labo bantu labo baphinde babuye bazocela intethelelo labo bantu abenza lokho bamfela ngamathe ebusweni wakhipha iduku wawasula ewasulela ukuthi udukisa abantu kodwa leli bandla lisitike kwi-Old Testament na kwi-New Testament lithi abantu abangagundi ilevu abantu abangadweba ama-tattoo abantu abangafaka amazinyo amagolide leli bandla lisitike emithethweni kaNkuluNkulu kodwa kufanele ukuthi uShembe akhohlisa abantu athi fakana ama-wave leli bandla elikaNkuluNkulu alimfuna umuntu ozifekayo lifuna umuntu njengoba enjalo akungeni ma-wave akungeni izinzipho kuleli bandla unazo ezakhe inzipho leli bandla lizenza izinto ezibheke eceleni zikaSathane akuphuzwa tshwala la akuphuzwa amawayini la kwenye indawo indoda yamgqumela ngomkhonto ifuna ukuzomgwaza yabanjwa abantu bendawo bayicangatha yasho ukuthi ithunywe ubani abazange bawine nanamhlanje ibandla lamaNazaretha lisaqhubeka leli bandla lisho ukuthi abantu abagundi izimpandla leli alifuni ichiko alifuni mafeti alifuni imoholo leli bandla alidingi igwayi alidingi imqwayizi leli bandla lidinga umuntu oqondile nomama noshadile lidinga nje umshado bese uyazamukela ukuthi wena umZulu leli bandla lidinga lokho ngakho ke bonke lobo bekuzama babefuna ukuthi leli bandla lingakwenzi lokho lishumayela amanga ivangeli likaSathane leli bandla ke lisitike emthethweni kaNkuluNkulu alizili ukuzokhohlisa abantu lishumayele amanga ngento engakazi ibonwe leli bandla lishumayele ngento ebesiyibona ngamehlo thina
sibe nobufakazi sifakaze ngayo. Leli bandla lizile ukuzoshumayela amanga nokuthi sikholwa amanga. Nangumkhulu AK Shembe, umkhulu ke uthunyelwe ngenkabi umfana ophuma emasosheni betrainiwe enhlangakazi wanikwa isibhamu. Kwathiwa kumkhulu mevela nje lapha kuround wakhe lapha emzini wakhe entabeni uzoshonga isibhamu abulawe. Bamnika isibhamu umfana uthe usasikina khona lapha entabeni wasibhekisa ngakuyena kanti uzothinta itrigger wayidubula yena wafa. Ngakho ke ibandla lamaNazaretha alizange libhidlike lisakhona. Umkhulu ekuphakameni wazohlaselwa amadoda endlini yakhe bafuna ukumdubula. Awazange lawo madoda awine. Umkhulu akazange leli bandla libhidlike waqhubeka nalo. Esemgidini umkhulu esigcaweni kwafika amadoda nama-AK ekuphakameni athi afuna ukumbulala. Awazange. Nanamhlanje ibandla lamaNazaretha likhona. Uhulumeni leli bandla wathi uzolihlukanisa. Akazange alihlukanise namanje likhona. Okwakudaliwe kwakungeke kushintshwe uyena. Ehlaba inkomo umkhulu AK kwakunamadoda ayemhlinzela inkomo. Ayihlinza inkomo akhipha izinto zangaphakathi. Enye yasithatha isibindi sifaka emgodleni wayo. Uma ephuma abafana seniqedile ukuhlinza inkomo bathi yebo baba. Wathi pho isibindi sale nkomo siphi? Kwaphendula lesithathile kuqala yathi hayi baba ibinganaso isibindi lenkomo. Wathi hawu bafana kanjani inkomo inganaso isibindi? Wangena endlini umkhulu. Basale bakhuluma bathi indoda khipha isibindi. Wathi umuntu lona ngeke ngizwe ngomuntu mina. Ngeke nje ngize ngisaba ukudla inyama ngenxa yobuntu mina. Wabuya umkhulu wathi madoda namanje asiphumi. Hayi kwacaca ukuthi asiphumi. Wathi kumkhulu ke oyosidla uyobonakala ngokuthi uyohlafuna unomphela. Siyificile ke kuleli bandla leyo ndoda ihlafuna abadala bayificile. Ihlafuna yaze yahamba emhlabeni. Ngakho ke babezama ukuthi babhidlize leli bandla. Alizange leli bandla libhidlike futhi awusoze uzama ukulibhidliza ngoba uNkulunkulu uyalithanda leli bandla. Ama-comment wakho won't change anything. Leli bandla liyahlonishwa umhlaba wonke liyaziwa ngisho overseas. So wena ufuna sitshela abantu ngamanga, sitshela abantu ngamanga into esingakaze siyibone sithi sayibona. Asifuni kuleli bandla ukukhuluma amanga, sikhuluma into esinobufakazi eyenzeke emlazi uyakwazi, eyenzeke empangeni uyakwazi. Ngisho enkantolo mangathiwa siyakhona ngeke uzuwine. Stop fighting the battle you can't win. Ngisho ngaye enkantolo sikuthiwa asiveze ubufakazi ukuthi ngempela umuntu wasizakala umuntu othile. Ngingabalanda mina abantu abasizwe uShembe. Angazi ukuthi wena ungabalanda ungaboshwa ngoba ukhuluma amanga into ongakazi uyibona. Mina ngingabalanda labo bantu ngithi nabo ubufakazi ukuthi ngibabonile labo bantu naba. Hayi ukuthi ukhulume ngamanga ongakazi wawabona uze uthuke abanye abantu ngamanga ongakazi wawabona. Amanga ongakazi wabona. Sikhuluma ngento thina esiyibonayo. Makuthiwa yenzeke emlazi uyakwazi emlazi. Makuthiwa yenzeke UKZN uyakwazi lapho. Sinalabo bantu singabalanda labo bantu labo. Manje ke ukuthi uyalizonda leli bandla linandaba nemizwa yakho ukuthi ufila kanjani. Ngakho ke leli bandla lizoveza uNkulunkulu ukuthi ukhona ngemisebenzi eyibonakalisa kulona leli bandla nabantu beyibona. Sibaningi kangaka silandela imisebenzi kaNkulunkulu eyenziwa uNkulunkulu ke ngomzimba ke wonyazi lwezulu. Ngakho ke uNkulunkulu unathi kuleli sonto ngoba sayibona izinto zenzeka. Esingabalanda labo bantu asikhuluma amanga. Amanga yabophisa bafethu akubophisa impela nje.